I le soafa pa ia o le atua te mā le alo ma le angang pa ia. Le ona malosi o malawa o le alofa e whaavavau. Ono le pule au au le lalulangi i eile le atua na o ia. E a fio i me o malawa ma o le pulenga e whaongaina e tangata anuu ma le Palemene o Samoa i te tonu tua o in whaasino ina mai tu la fono le atua o stofi pa ia tu whaasolo tatu talo lo mātua tua sisire se, mātua tu whaatangsia le ngang o le loto maulalo lau pule whaito tasi. Na ia toifo lau whaunga mana i lunga o le nei Palemene. Tonu mai oe na ia tonu ai a mātua whelafo inga, mo le whaasisire ina o lo lava vi inga, ma le soifua lau le leo tangata anuu o Samoa. Lo mātua tamae o i le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo malo, ia whaia lo finangalo le langi e pe o whaia le langi. Ia e fwai mai a te mātou le aso nei o mātou mea ai e tau mle aso. Ia e wha mangalo ia te mātou ia mātou ang sala. E pe o i mātou fwoi o mātou wha mangalo ina atu ie wanga le anga mai ia te mātou. Au a fwoi e teite ina i mātou ai wha o sosonga. A ie la vea ia te mātou ai le anga. Wa e o malo mana mana a toa mana vi inga e whaavau lava. Amene. Time. O te whasisilatu a amtari nei tau manga le whono au whaitula whono. E swafa man malo Jesu Keriso te whatalo whatua nei Tiafau le pa ia o le tātou maota. O tātou le mafuta ma le whionga te matai Palemene ono sauninga alo ia. A le i tutino o whamsinonga le tau nei. Whio mai rau whionga sui Palemene, ia o kapineta. Ia, pia foi lau whionga le sui whomfitalai. Pia lau whionga te tai le tuangai, pia foi te whono ma sui mamalu uma o tātou Palemene. Pa maa lor sui whomunuia ma le langi mamā. O tātou iei foi le toi aso ngā luenga o le nei vai aso. Pa tai le tua rona alofa ua tau manuia. Ai tātou tau manga o le nei vai aso, pa maa lor le pa toa, pa maa lor foi le unsai. E whatalo whatfo i whaururunga, tā ngā ruenga pa la tontu maoti o tātou malo, whaftai wha malu si mai, tā ea manuia i lo utou langi mamā. E fol tatununga, lo manuia si o tātou tunu atua i on tūlanga whalangia. I lau silsila whafonga tāpo i mai, whatalo whatu lau Palemene nei Tiafau, mā lor soi fua manuia, mā lor le langi mamā, tāpo i maia, manuia. Lo fangia le tua le arwhaiwa o Palemene nei aso, manuia le usunga whono, manu te reina le tāpo i mai o si o tātou atunou. Tui nātou pepa. Tasi, pepa le Palemene lua felus fulfa, lua felus fulima, numele selau maleono, li poti fal tau sanga le faltupe le atina o Samoa, mo le tau sanga faltupe lua felus fultolu, lua felus fulfa. Whalolo lau whiong. Ngā ruengo le aso, i loi longo li pote komiti wha Palemene ma tali al malo. Mo mua, pepa le Palemene lua oru tolu, lua oru wha, numero valsu valu, li pote le komiti al vaenga tau le wawhia rai. I le pepa le Palemene lua oru tolu, lua oru wha, numero fasu ma le lima. Li poti whal tau sanga al pulenga o whailonga,
Kuspasi tau loa Samoa mo tau sang fal tupe. Lu oru tasi lu oru lua. Tasi pui tasi pe por Palemene lu oru fa lu oru lima numero suma lua. Tali al malo il pe por Palemene lu oru tonu lu oru fa numero valsu valu. Lua. Pe por Palemene lu oru tonu lu oru fa numero selau tosu fitu. Li poter komite il vaenga tau va Faraile. Il pe por Palemene lu oru tonu lu oru fa numero ono suma fitu. Li poti fal tau sanga li mestea o Samoa, mol tau sanga fal tupe lua oru tolu. Lua puiputasi pe por Palemene lua oru fa, lua oru lima, numero lua suma fa. Tali al malo il pe por Palemene lua oru tolu, lua oru fa, numero selau tolu suma fitu. Tolu. Pe por Palemene lua oru tolu, lua oru fa, numero selau fa sepulu. Li poti al komite il vaenga tau va Faraile. Il pepa al Palemene lu oru tolu oru fa numero valsu male lua. Li poti fal tau sanga al tanga ruenga wa onga, ta longa Mulinu'u mol tau sanga fal tupe lu oru tolu. Tolu puiputasi, pepa al Palemene lu oru fa, lu oru lima, numero fasu fitu, tali al malo, il pepa al Palemene lu oru tolu, lu oru fa, numero selau fas furu. Felaflafo inga fa awau, aso fono lo na lua. E tolpota o manga fono wau fai tula fono le fono nafi, o lo sao noa le fionga te tele tua ngai. Ia, o te tapa ma falalo fionga, fa wau sao noa. Lo fionga il fontalai, tatou te awai fatasi, il tatou taulanga, na o sia, wal tatou vata puia mo tatou mtaisiri langi no te ina mai o mautanei wa ngaluenga fofo mo le aso fatalo fatu foi sui Palemene mo kapineta ia pe foi ma lim te mai tai fai pule o tatou mautanei amalo foi il tapo inga ila al malo sui tofia ia whapewhoi le taftolu o i tūtino whawhatawangai o le tātou malo pa ia whasino i tapo inga Samoa i on tūlanga whalupe e wāpa ia inga malatu tama whapewhoi le usonga tō muampu leo le salawhai ia ai mutuala vel tuu i le whanono ngā manua lau whai ngā runga pa ia le tua. Ewa bena voi o na tātou whapai atu tāpua inga tātou usua malo tutuila ai whainga malo tutuila malua o pa ia whasino i le nofo mapu ia whapewhoi le pa ia wasua malvai whanua fo mai tulangi tu au malataua ia malau niun sai lua whapewhoi pa ia whatui o le motu to tol whala ula maupun mlo tele o pa ia toi o Samoa lo tapo ia o tātou whaiwai le Tiafau mutal tātou ngā luenga ila so na fielo o fiona al fontalai wa o baise famtalanga ele afuanga fo yo fa tuonei fala por tonga tele le universite Samoa to sanga fi sala vol fa e fa pe fo e mal fala por tonga fa toa le malato mta fa yoi mate tu o whailonga tawaloa o tikeli e whae e tātou whanau e universite whapefo i maisi a onga tau e tutono lo lātou whatino ina le foi whamoe moe tai pe a onga telosia o mata au pisili o isi a onga lo mawalunga tele le o ina
o lātou fo'i o nā le tua, lo alo ia fo'i e kale si e fafo. Lo whionga le whangatalai, o le au o le tautalanga, o le maulunga whauau, o whailonga i Samoa nei. Whamoe lea i le whatino i ato toa o le ngā luenga le i tu tino leo le tātou malo e lātou te mata i tuina le mawalunga o Porkalame o Aonga. Ia e maisafo i le tūlanga o whaia Aonga o whatinoina i a Aonga. O te le o whapeatula o lo maulalo tātou whailonga. E le ai wala na o ia tātou upu. O no lipoti le tātou te talanoina. O le lipoti o ngā luenga, whatino. O le i tu tino na whatuina alo ia. E whaimo la tau tiute le mata i tuina o onga nei o lo whatino. O lo tutu mau i Porkalame lo o inaia tātou whanau. Aga i atuai i le maua o whailonga. Mai taluai o mta upu whapenei e whalala solo i le tāua e le tūtau tupe. A wapolea lava le taumu whai o le tātou universite. Ai a le lava se lene te tongi ai i a profesa e o mai fafo e mo e ono mo mia. Ma whaawawai Porkalame tawa o onga. O ina lesi whawhitau le whengai mai tātou. Ma le whapongai fwena e ono a fiai. Ma le maua lunga whailonga loa o ina i te tonu o le tātou atunu. E angai la se leni. O lo iei foi la tātou Porkalame. E pe o na whaia universite umalalaki. O leo foi nātu o avanoa students yali imata maita ya onga isi atunu ua le mawani universite e ulfale iai. Ia no folole tātou iai e mwhaion tō o mai ya onga ina Samoa o nālea. O na le ngatale ina atiri tau tau wai whailonga e mawatu i Samoa nei. Ai atili mawai foi ia se leni ali universite. Ai le ngatale na, o le atili mawai o tupe maua tātou whaletani māloe no whai. O lona wenga, e te lele le au ngā e whalala solo i te tono le tātou te mauainga. O le una ia o le tūlanga i a mawalunga le Aonga. E whatino e le tātou universite, whapefo i Porkalame, tau wa Aonga mta upsisiri. Sa au awai le e lisi whaunga taluai o i malua. Ia mai o se nganga mita, o loo whalonga atu. E iai fwoi maisi, mai isi atu motu, o lea onga whawhaiwhi au i malua. O se mea mtau tia le nā. O lona wenga, o lo atangi ai le fio mai o isi tonu le Pasifika, e ha onga i tātou wa onga mtau psisiri. Ai a fua no mai, ono le maululunga, o whailonga o i lātou o lo whaia o ngai. Lau whianga le whonga lai pei o le tūlanga whaini na e o lava i a wala ese o lo whatino ai i a tātou wa o onga. Ia ma Porkalame o lava i lalo i a onga primary po a ona tūlanga lua. O le manatu au tū leo te o man sauno i ai sui. E whale tonu lo lalo o ki a koa lunga. O lona winga a whale tonu lo i a onga amata. O ina e ono whale tonu ai. O ai koe siwe koe a kulka mai ki o makua. E le mwhai o nanga i luma. E iei whai mawala o lo whaonga neon po. E tai pe o
o sota inga i tau social media lo whaonga. E ia tunu wala tau tau fia ala tau whanau ele i o suroro tau sanga e nea el Pacifica. Tua tapu ai le access o whanau i lalo i fol suroro tau sanga e le social media ona e te lea o ngā lele lei a whanau o lo o mauai fo i la e le social media. Al social media lava lato o lesi lea vaenga tāua o ati na e o malo demokrasi. E mauai lea vano e tangata oma e whaahali ai o lato finagalo sa loto. E lau whianga le whangawhitalai pe o pau i o nai tū e tāua. Ai whai ule mori atu o whamalo e ai lato o ngafa manei ngā luenga tāua. Mo le whatu mawina po le whamaua lunga ina tu mau o whailonga a i lato uma e o ina tono tātou atinu le ngata le universite. Ai whapea fo i maisi trades whapitoa mo mia i le o nanga i tono le tātou atinu. Manu el whona. Alo, tau noa, pau tuanga ho ia, lau whionga te le tuangai. Ia, me se lava le ngata o le lipoti. Ia le anga i lupo i lumo tātou mtanga luenga. Malo whaptai. Ia, o lau whionga te teifono, wa lea wa pe a satu atu la mnoa nafi te le tuangai e tu le mea. Me vo sala ngā tātou mauta. Oi. Whaptai lau Ia, whionga. ma lie lau whionga te teifono. Lea o lo po marisa o whasala ngā lima. Ia. Tura mai lau whionga. La whaina lau whionga. Whaptai. O ni whaftai lau whionga le whongwhitalai. Ia, talu leo o uma na sauno fo le whionga tai o nei tu. Ia au manatu e ono le tau o te ro nei li poti lau whionga. Mese lama tuolanga tau tātou universite. Manatu lea le leine watu fo i se mato fo i lango ma se tu lalo le poti. Ono le tau o tele o nei li poti o tu ina mai mota. Lau whionga i le whongwhitalai. I le tau o tele o tūlanga nei o whai longa tau o loa. A tono o tele fo inisi o sui o sau noa le tūlanga le nei. Ai mai se lava tūlanga ia le o mai o alum whanau o le haonga mai le universite. Le ua o mai ma ala to whailonga po tu spasi fo le nei. A o whainga tahana maua ia ni ngā ruenga. Pe o tūlanga leo lo tūlai mai ma le whawhita uri leo lo tūlai mai nei. Ono le tele lava o ngā ruenga tele. E mo mia tele i skills ma o professional po i whatiluita. E mo i lava lao le ua i o mai alo ma whanau ma lato tu spasi ne ua whaiuina ma ni universite. A sisi e foi. O le tele o whailonga nei. Pe a toa loa i tū la e ao ina i alo ma whanau. O na whailea na tu ina tu i whanau foi ne ua whaiuina. Mantua le telo talo tupe o te langa i alum sa upuna nei. Sau no le fio mai la fio ngal mistawa o. Ma sani ma fa so i tono va pe ma o sa va. Langa tau tele le polo kalame le lo so sani mel malo Australia. Sa to fa apprentice le metal skills. Mantua le afif se lau fituiva val su voltas. Se tasi fo io se sa ave presidente al Maloteli o tula mai ya Ronald Reagan 10 million sa va peona ta pena ila na ia fo campaign na time mai fa ala wilo ai Maloteli ina ia una ia lo fa na o Maloteli
E o le aonga. Ina ia o ina skills ese. Na e leo le whaatalitali o tupe maua mai le malo i masinta i tasi. Me i o benefits fo e maua mai le malo. Wa tasi lea tupe tele le malo tele. E whaaru le lau homeless fo i e mai la tō e le ngāru lue. Na le whaatalitali lava i siaki le maua mai ma ulanga whapena. O le campaign la le president. Wo foi natu so social malo Amerika. E o e a wina i tūlanga whamtata ese nei atu tongi. Tongi tai vai aso. Le ala nana leina te le si tianga o tangata e fia o e whengalu. Au le toi whatalitali vo le le benefiti nei mo watu i masinta i tasi. E pe tasi la le vaenga tāua o te whaftai ei i le tātou foi malo, ai mesel malo Australia. I le latu so swani le whaatino ai le, wha-apprentice le, wha-level le mele tupu. O leo mana ia le level le iai. I le o wina mua level mua le o alo mwhanau. O wha-apprentice ia tunu ia. E umana. Na o ina I potua onga al whaatingonga o mtātāne. O na tui nā tu leo le tu spasi. Pea whaapeo leo wa au sia. E alo mo whanau. Le mana malama e whaatino ai I a mtātā ese nei. O le sila le voso. O le practical o taimi lea. O la whaatino loa. Le whaatino hina o le mtātā lea. Saro le fio mai le fio ngal minsta. Solution lea a mawhai o le whaatino. E o lau atau sanga. E whaaru sisi lua se lau afe. Tato malo. Lea nga e taua na mai li fale. E whaatino ai pa tātā ese nei. E ala no whai atu ona o I aturu ia. O fale nei. E aua wa iei tamai tia aonga. A whai o le whakabuta. O le so ua mea. O le whai e tise o Palemene. E umana o atu isi vaenga e whaapi. A whai o le so ua mea whaapi. Ia o atu whai e le tise. Ia o a uma le songa waia. Pea whai lea tupumpa e te telo whaafitau ni tonu si o tatu o luma. Mu wali tele o fale foi o ai. I wale o tatu wa e tele o fale. E to soale waia e o tonu tu la fono. Mata I ala o ngā luenga nei. E standard o ngā luenga. Io e pai tu e waia tonu na lo mele tele I whaia o lima vai o na o tatu ai. Wa al me moni ai atila le sumu le waia lango le waia le vivi mu. Mena le no whaia. Ta ua tele. A fai ai tau fai o tatu malo e faalu tau se lau afe e mai e ni fale pui fai po umana e o I alu mo whanau a uma o na o wina I tula fono mata I ala ai ma fai o na roa pe whatino a uma whapi e le vaega e tu lalo atu le vaega e se pautuanga le na lau fionga Ia lo I e whau ira vea le minstao me tau e tise Ia se me vi whasao Ia, sao noa O le usau noa ia le rifai pule o le kisia le mua ia whala le turu. E whamaruru ko lau whionga le rifai pule. E re o mea ngā o lo mua ke lo whare. A ua pe ua mawha mai lau sau I le pulenga. Ia le o se me whape ngā wanga ua ingi au whamaumaunga o iei ia ngā kaumai lea. Lau whionga le rifai pule. Tula mai lau whionga sui mara. Lau fionga. O leo tala no atua o mea ia na o ngai sui le tau talat. O leo te nofo malai se ne whati noi mea ia. Lau whionga Te le so tala no la maota nei mea le whai le sau ngoanga le whai pule. I tula mai minsta. La mangingo lea sau ngoanga le whai pule. O ingei le mu whade. Watu le whafonga le aturu man mota nei. O ngore le kise. O mere ka fa sau mai le sau nganga la o fianga a fala u ke ko fo I Amerika o langa mu falo Amerika o le kise o mangingo la ia e do ingi Samoa Tula mai sui mara. Ia lau fionga. O se whataita inga leo te whai atu.
Pio le tele o fale o tatu ai. E o tula la fai moli po fera vai sa fai moli o no la titi o tupe foi o le avatua i la to o ele po to fa pitoa. Awa avatua tanga foi e no le la titi o sele. Le la ato so male wai a mata uri le. I la lo stand o nga wenga ni. E ai pai pa fa pitoa. E tu e wai tu e fi wala le sumo ai de pai pa. Ala se fe le wai. Sa le mo mi stand me le. Io e o foi la lo fionga fo talai le la o mangingo ku ia le song au maior o le mta upulea o le mta faio ia ia le IPC o ku akore waya anga it fale a le waya inga ia o fale ia nga e ia fai modi a inga o uma onga certify ia ko le IPC e fa kingo nga nga a penga o vai lo mau ngai ia ko nga me nga o le yong i pai pai o kongo waya sa ngola ma e ko fa fo wa nga yo mo ka no fio lo fio sa lo ele o manino le mi style telo fa la ve tu la bai il tele o fa nga nga le si mali liu pa fo sia tu ulu mai po moli ma fo sia ele o mala mala le safety tanto fa nga lo me o mai e tono le standard e pe fo le au fa pi o ma me fa pena ida ia muri tai standard o mafu anga lea ala la no fai atu e lemu fai ona su nga luenga halu ma fanau pari umia ia laisene ne ka wa e seri fai lo skills a fai o lo skills o fai ele tese palama por so wa mea you have to certify you have to become certified e paulo le mea e mo mea ya tunula e vai me wa certify lo winga wa e ausia le malama le experience e ma fai na fatino ai ngalo o la wala tal sanga tatu malo a mai ni fale se dua petol e mai nei e uman fa pi o vai halu mo fa na ule tau sanga ko tu la fa pena a o ye fa lango bori o fai ngol suavai fa pi ngo fale e ia malama na ile na le a onga do potu a onga mai tu spas les experience halu mo fa e lo fio au halu meno talo trai o lo mata upu o te la au mai tau sanga uma ina ia manino mamala malo fadau i skia sile o ngalo falo la ya malo af time o le sao fo le sui fa sala ngam lima ia o te fa moi fo sui te len fa manatu mai ana launga ia tulanga o me fa pe ya me se lava le o ino alom fa nau molu manai ia ai fa ti e fo le o ngalo fa vai temi ia le o mana ia le nganga o sao no ngal sui malu mai fa sala ngam lima ia tu le melo fionga te telefono le o vai sao no ngal mota After lo fionga il fong talai. Lea ua e si tia le viinga o le tua le nei tai au. Ua te tala foi fai toa le langi ma ua whaafonga i ova le tātou taulanga ua molia. Ia, sila mai a whonga alofa le tātou mtai sili. Ia ta ina pe i tātou le tofi le mua le nei maota. E mai se le angatu i tātou tiute ma whaiva ua wala uli e ni i tātou. Le foi wa uma ne pai ul fonua pa ia o tai au ma le aso. Pa ia fal tala le leia wa au na tofi le tua lo nofo tapu ai. Ma fa no manu le tua. Ma tapu ia o tātou whaiva. Wa se manui o Samoa malonu manai. E mai se lava iona upu whai o malo. Pa ia o tapu o inga o tātou o tinuu. Le mamalu le tātou malo. Whape foi le fionga le. Sui il fono sui tau fia. Tai il whamasnonga. Ia e whape foi le maua lunga o tātou o tinuu. Tu mua mapule tu au malataua inga le tai ma le waafonti Samoa poto le nagata i Samoa nei. E whapena foi tātou sa tua oi. Ia tuila manua. Lau fionga le whonga talai e mamoli atu le whaftai tele. Ona o finangalo
whaalia I li poti e tolu. Sa talanoina e le fono au whai tula fono. E se le tāua o finangalo whaalia o sius fono umo al Palemene sa sau noa I li poti nei e tolu. O aia, a tala noa loa I vaenga taua o onga, o le pautu tolea. A le lei o na o ta wina alo ma whanau. Tangata nuu o malo e tupulu te mau a inga o no to mai maanga wa SS e lava ta pena ai mo le tali atu I mana ongo so se vai panoa I te tono a inga o nuu e kale sia a maise o le wha au pena ina o le tato malo so se ala. Lau fionga te whangutalai e tu sai ma li poti ua liu ai le tofa ma le boe I finangalo whaalia sui fono le nei maota. E a fiai le pepa le Palemene numela lua o lua tolu lua o lua wha numela valu sfulma le valu. Le pepa le Palemene lua o lua tolu lua o lua wha numela se lau tolu sfulfitu. Ma le pepa le Palemene lua o lua tolu lua o lua wha numela se lau fasfulu. Ua wha mawina e toa se fulu ma le tolu sui. Sa sau noa ma whaalia o lato finangalo. E tu sai o nei li poti toa se fulu wha nei il sui o pasale leanga leana tutulai nei il tau nei. E au fiai le fionga I le tuengai sui sfono ana maa numela muamua, sui sfono ana alofi numela lua, sui sfono sa fata numela muamua, sui sfono sa lenga numela muamua, sui sfono faleata numela tolu, sui sfono sa nganga numela lua, sui sfono si umu, sui sfono ale pata I tupai lunga, sui fono fale la taima sa matau, sui fono fale alili muamua, vai baunga muamua, fa se leleanga lua, le taitai le tuangai, sui fono le pā, ia ma le sui fono lea o fa sa leleanga numele fa, lea na tulei sa unoa le tau nei. Hei kawange o kou. Lawa whianga le whangal fono. E taluai ona o le tātou ngā luenga, e ao ona whanga solo. E manu fo il taimi, ai ao ona o tautala I leo te lenga, o finangalo manu fo il taimi, ao ona o tautala I leo te lenga o finangalo o folosia, I le laloba fono e whaatau I li poti o tala noina. O whautuanga matua lalo I le mtanga luenga wa onga manganuu. Le Universitea o Samoa, le pulenga o whailonga matu spasita waloa Samoa. E whape foi lau fionga te whangtalai, I se taimi ona foi tau tali lea o le fionga le ministawa onga manganuu I mata upu. E whita I tonu inisio mta upu ngala ngā e whaatau I pulenga ma le whaangai ngoinga o tūlanga taua o onga. E manatu foi o lo awai mai ofisa sili o pulenga o mtanga luenga o onga manganuu. Le Universitea o au ma le pulenga o whailonga ma tu spasi taua loa Samoa wa whaamawina manatu ma finangalo le fono mawalunga le atunuu mo anga I luma o ngā luenga o ngā whanau. Lau fionga le whangatalai, e moni e le fōulu I tau, mātunga lunga wa fōlasia tanga luenga o ngā manganuu, le Universite, e whapefo I pulenga whailonga tau loa matu spasi. Ai o tui e tupea, e tala ina mai,
Ma tau longo fo e tupu e whatua tua. O tātou o taitai o le atunu. E ao o nā mana ia. Ma manga whangafa I vaenga ia. Na ia so longa le le ngā luenga tau au tauina o whanau lalo wawa. Ai meise o le tātou andu. Mai le fau. Le tūlai mai o whawhita uli tono mtanga luenga a onga. A fua atu fo I paia inga wa tuana I atu. E o mai fo I nei whainga malo. O lea lava o le matafa iau I le malo. E nei ia tau mawhai e tapoe. Ma whautuaina le mtanga luenga wa onga. E nei ia mawhai e o na mawarunga lea o ina o alo ma whanau o le tātou atunu. Ai maise o le pūlenga o a onga o le universitea o ao ma whai longa tau loa. Lau whianga le whongtalai e pei ona tā ua mua o sui mamalu na whaalia whina ngalo o whautuanga mo le anga I luma. O longa fo I nei maota a meise Samoa I nei mātunu I whafo. Le tua lalo whataitai sui whono sa launga mo le lei ma le whaale leia o le anga I luma o onga le atunu I le ofisa o onga. O le tātou mau, e le lei o nā o tauina tangata anu o se atunu. E tupu masolonga le lei le tamau a inga. Wa iai to mai e tali atu ai I whaafati a tā mai o le olanga. E pei o le tangata o se ifuanga. Lau whianga il whonga il whono. I le mtaupu sa la ngā e sui is whono. Mai sa nganga lua. E na manatu sa afsosani mai se tasi o sui is whono nei komiti. Ua fua whātatau ngā luenga po I lona whaperetani a le key performance indicators. O ro whamauina le reporter committee. Le whatala noina e le mtanga luenga wa aonga, the Ministry of Education, Culture. E le tau whailo ngā luenga al committee wha Palemene. Ua masani e tātou. E a ami ma whatata no CEO. Le management mo whanga solonga ngā luenga. O fisa mtanga luenga al tātou malo. Ia awa le talanoina o mta upu e whapefoi ia tūlanga al whaangaina o le tala o tupe. Lau whianga le whanga le whono, o lo whamauina e le tūlau e whasful lua, ma le tūlau e whasful tolu, o le lipoti whale tausanga. I le tausanga whale tupe lua o lua tolu o mtanga luenga o ngā manganu'u. I le ao te lenga o ngā luenga whaatino e pēna ilo le nei komiti. E pei ana fsosani mai elsu i sfono nei komiti le ana maalua. O fuanga mga luenga e le ausia e le mtanga luenga e whaawau e le isi tausanga whale tupe. Ma o lo manino atu fo I le ripoti al komiti. Lau whianga te whongtalai o accounts al mtanga luenga I ana tupe maua ma tupe whaalu. Wa o te le atu. Ai o le atoanga o ia vaenga uma I whanga ingoinga o tupe. O lo whamauina I le Public Accounts Report mo le tausanga whale tupe lua olu tolu. O le ailo ioina se stasi o komiti wha Palemene e pei o na masani ai. Lau whianga te whonga whono I saini al komiti e pei o na la ngā mai e sui whono mai vai maunga mua. Pei o na mai tauina o isi li poti e lua nei komiti o lo saini uma. A o isi li poti o lo mafuri ai le saini al nei komiti, the majority, se vanga na e nisi o sui whono sa tuatuangia e le whamauina. Ia, lau whianga le whongatalai e pei lava o na pi ia matu. Tu leinga msaunoanga sui mamalu na la ngā I li poti, ua whamauina mo ngā luenga matiute tau whautua al nei komiti wha Palemene, mo le lumana I e whautua ele pūlenga whatonu. Mo le atoele nganga whaftai, lo fisa silio pūlenga, o le mtanga luenga wa onga manganu, le pule silio le universitea wa Samoa, ma le pule silio pūlenga, o whaelonga o tusipasi tau aloa maalongo, lato ngā luenga. Wha maalosi o tau tiute mawhaiwa, e le lei o tau wha whailele a tātou whanau ia onga,
Ma le leitu inatu le o nanga tau a onga, I so se mana onga, mo tangata nu o Samoa, e manui a il tato atu. Lau fiongan whongatalai, whaftai mo le awanoa, e wha malulua tfo I il tato Palemene, a mai se suis fono, a whai fo le asau tau silsila, si I fo le leo le te fono pe, ma walunga fo I se ste bi o tau masani al te malo, ale o le nganga lava ia, nei e tato ngā lue whatasi, I a wali numalai manuia, o mtanga luenga, mai se komiti wha Palemene, ua tofia e tato te ngā lue ai, I a wali tau tuina Samoa mo le tato malo. E soifo ia mai manuia whaftai. Alo, tāno e lau whionga te tifono. Ia, whaftai o le whiua. Mautinoa, ia leu whamawina le whautuanga ma. Saunuanga le. Pai o le mauta, ia o te loa, ia o leu whatawaira, ia le whiua awe whautuanga. E matanga ruenga e tolu. Ia au alapa le whamawina mule ngai luma. Wanga nau e se si mea lau whionga le suyo sanga ngalua o leu whama. Saunuanga te tifono whamawina me uma. Ia rau whengar whangwhetalai, whaftai mo la wanoa. E whamawina whoit whaftai for sanga matang o fie. Ale sunga le taitai whono komiti lea. Mai tātou te ioe ma amene. E ese le tāua o le tāupu lea on tangaruenga o aonga malana. Whatu a inga tausi o le lumanai lea o Samoa. Le I paua le mea lea sa uto e tamwhai atua lea sona nafi. O lea e tau mai le li poti lea. O le matua mo mea I matanga ruenga o aonga se fesosoani. Whapewhea nei loa. Si sira whela o whionga le whonga whetalai. Le tele I o mea le mwhaina whakino. Le ala le sa utam whai atu ai. E le whapea turi au pua o na o sesi tūlanga. A le tiu tele nā tātou le Palemene. Tātou te awe le fisosoani matanga ruenga, mo le whaale lei a tiri o alatou ngā ruenga whai. E iei matanga ruenga, tu lou, lai whaafonga mai le fo I sira fia le mato komiti. Mato maua, pe e teu ru mawhale a alatou li poti au mai, ua ausia. Ai atu I atu fesiri, e le wha maoni. Pokarame lau mai, te whaafitai lava matanga ruenga. I le porisiri ma le matanga ruenga. Ua tau sao mai lava, mea na mawhaina whaatino, ma mea ele mawhaina whaatino. O le popolenga lalo usui, a whaila e tāua ia tātou wa onga. O le ala re whainga a le Palemene, e tari atu ai whaafita auri e whea ngai mamtanga ruenga wa onga. Le ala le winga na la ufesiri, a whaapea o iei se si whainga I whai ai ia, o lava ia lea, la fo atu le whaatutuanga, wa leo te vai atu e o whailai, ia lato whautuanga o recommendations ia na o mai. E le ia ma se mea, e address ai issues ia mai I. Le se mea, le swa mea sa ulanga, matauria foi le whainga o mene o tupe o pati na matanga ruenga, ia naisi le fia umai le mauta nei. E fua tupe whaamatu mai, I lunga o activities po ngā ruenga I whaatino. Le la fisiri ai, le tāua le mele la fionga, le la wa tula ai, o fela ia uma tupe sa whaanganga mo mea ia, a le te lina le whaatino. Le tulanga na, e lo sesi atulanga, ai walava ia lea, ta tia I whapea, ai tāru sia lai whaafonga mai le mtanga ruenga, la fionga le star, mo mea mtanga ruenga wa onga, se fesosoani. Pauarea, wha umatuai sau whaamtalanga, ia more atu whaaftai tele lau whainga ruenga mtanga ruenga, pa pe foi to mai tai professor vice chancellor fa ya onga ma fa ngaruenga university ia ai fa pito nga fa tai el suinei e fa ya onga foi mo pula onga ia le mato tu malo I madie a fenga matuana ia manu teleina le tato fono ia e sa wala no sui mo malu ia al tutea ia fa Palemene ia le utal noina ia le fo wa ave sa no manino te fono o leo whamawina. Ia o mea na, ia o mea tā pena e le mtanga ruenga ma tūlanga uma. Ia tātou ia tūlanga whawhautuanga, a le whatinonga, ia o le whawhonga le mtanga ruenga. Le winga tonu na e le mwhaina auri lia uma le Palemene, vai leina tusa uma o lipoti. Pawale mea tātou telno ina. Ia ma ave whautuanga, ai whatino le mtanga ruenga. Ia o le tūlanga na e whamanino tua e sui mamalu.
Ia se tu lai mai wa sui te fono lea. Na o fionga le fong fitalai. Ele te whalua ina le tali al komiti. O umo na tuatu le tali al komiti. Ia mao le tali ana, pe ia le saungoa, malenga ngā whalua. Alo. Ia, lo fionga minsta. Le avanoa nei, bia te pia saunua iai. Whaalau te tele. Ia alo iai mtanga ruenga lo whatino ina. Awa fionga le fonga o fono. Au mai ia le tatalo na tatala ile fai toto o le fale fono fai mata tatalo nei tai au. O uma foina pae lango le tapua i ngā Samoa. O te whaaloalo ma o whaatulou fo iai. Ai nao na o wafea nea fai ngatale ma o talea. Tulou. Whatalo whātula wa fionga i whonga whetalai ma le mamalu o le Palemene nei. Le Palemene a Samoa o loo a whio ai tupu ma ai tama ma ainga. Ai a le whaafale upolunga o to uli o le atunu. Wa o whia i le whale whono nei. O te whatalo whaatula atu fo i le taitai whono o le whono whaatonu. Ai maise o lana usu ngā whono. Ia, ui o lo tāpua i mai le lai tū le whonga. Le fionga le whaamasino sili ma li i matamaitai o le whaamasinonga. Le angai le mawhai o na ave esea mai le tāwhatolu whaaftau ngai o le malo Samoa. O te fia amatai se whaupunga mai le malo tele o Saina. Whai mai se tala whaupunga mai le atunu lea. O le mele mafuaina te le vasa ma lo loto le sami. Na te le te ena se vaitafe. The reason why the ocean is deep and vast, it rejects no river. Lau e fionga le whono whetalai. O le tau whaafaali ma le utanga lo loto. Ua o pēle mauta nei ona o le matanga luenga o a onga. Universite a o Samoa. Whailonga matus pasi tau aloa. O lea, ua lafo iai le tau wha ma le whautautanga tatou fontanga. Ai le i whaaluloa se whaamatalanga e mo moli le anganga whaaftai. Whai ea umasui o le matanga luenga tuspasi tau aloa ma whailonga. Le universite o tātou atunu'u, matanga luenga wa onga, e mo moli le whaaftai tele ma le whaamalo. Mo mona uafe atu ila wa fionga le taitai whono o komiti, i la autou ngā luenga whita, ma la autou suenga tā ua, o mafu ai le nei tai au wa ae. Ai a whina ngalo usu ngā whono, o nisi vaenga e le i a whia i le lātou suenga al komiti. A ua mapue mai ma ua maua ini manatu le lei ma le ao ngā. E mati ai le afa loloa o matanga luenga nge tolu al tātou malo. Laua fionga le whonga whetalai. O a onga o matawha i oi a tangata uma. Lea lava o a matatu le nei maota. Ua sau noa ma whetalai lo tātou maota whono. E a mai le oa, ma a mai le auro tā ua, e wha ma ti e ai le matanga luenga, a wā o lo tātou sao lea. O a lii ma whai pule ta mai tai, o whaafea ngainga, o mātua, o le ave pasi ma le whai whaatoanga, o le whaatau o loa, o le whai awala ma le palama whai vai, e iai lo latou sao tā ua, i mea tau a onga. O lea o amata i le SQA. O le whātou whala i ngā komiti, sa lātou whautua ina ai, ina ia amana ia tātou tus pasi ma whailonga, i isi atu nu o lalangi. Ewa fionga le whonga whetalai, i le taimil nei, o loo amana ia. Pei tai, e iei vaenga i tatau,
I vaenga whaitūlangi e tatau ona ausia ona matua mana o pia lea o le mafuanga nā. Ai lei tuhui nā atu se whailonga e ngā lulu e lava le SQA ma le University e wha au ili ma ia matu inoa ua tau nuunga. O loo tātou whaipaanga fo i ma le University mai Fiti, New Zealand, ma Australia. O lea lava e whailinga luenga lea. Peitai, lau e fionga. Awha pete alu atu ma loo whailonga loo ia. O te alu atu i New Zealand. E tatau ana iei sina kos o te kongeki ai i to tonu o ngā luenga. A o le amana ia o whailonga. E amana ia lava. E le lava enga o le tūlangi. Ia, nābo i to tonu o le ripoti le tali atu o le mālo i vaenga tā ua ia. O te whaftai foi. I le telo fina ngalo nā mana ia i le ngā luenga lea. Lau e fionga le whangawhetalai. E sao le fina ngalo lea. O whailonga maualunga. E tatauna a mata atu i lalo i a onga maulalo. O le ngā luenga whaitele le nā. Wa o le whailonga le si tia i lunga. Ai o ngā luenga na a mata atu i lalo. Lau e fionga. O loo iei whainga whaavae ale tatau SQA. Ia le ngata i amana ia i whafo. A o to tonu al tātou atunu le nā whea i whina ngalo. Le skia le mana o mia. O le whaateta inga. A whape e whaise tau a whonga mo se ngā luenga. E paule tangata e o mailuma o le vaenga le whaia tau a whonga. O le tangata le pule le company po le konkalate. O ia nā le sau whaaliali mailona whailonga mauna to mai mānaia ma ofa tuel ngā luenga. Na luatu lo le tua. Su e ifo nai tangata fo ia. Ta mai tō lato nuu po o tangata e masani ai. O mai lea whaile ngā luenga. Ia, nā alu lea whai tilo ngā luenga lai upol alu savai. A lea ngawha ma tangata ia. Tangata ile ia ini tu spasi aloa ia. E whaatau nuu ai ngā luenga. Masalo. E le o lesi vaenga lea whaina ai. A o lewa ngā lulua le SQA. Ia whape nā fo i ona tāu a whai e tāua ia tu nuu mamao. E ta tau fo i ana tāua i tu tono o tātou atu nuu. E lava ona whaalongolongo atu fo i. Ia o sao noa nisi sui le tāua o le mea lea. O le iai o le skill i o tātou tangata. E whai ia tātou ngā luenga. Lau a whionga le whangwhetalai. O whai a onga. O le mata upu lava lea, le fo isa uno ia sui ma malu le nei fono. Isa global issue. Pei tai, e le ono foa il mata ngā luenga. O le lava e tiro, i vaenga e tatau o na fo i ai nei whaafitauli. Lau a whionga whangwhetalai. E to o valu isi whai a onga le sa fo whai tonu i motal nei. Tasil na awala, wo e se i whai a onga, wo le ngata o whai au. Ia onga kolisi whawhaiwhi au, o vaenga i to tono o le tātou atu nuu. Ia, ai mese fo le tātou ma o ta whono. O nesi whai a onga, e le o i ngā luenga whaawai taimi. Ai taruai wa uti tangata o a inga o le ini se tau sia mātua. O whaamawai ai whai a onga, ai o e whaile tau tua i tono whatu a inga. Ia, pe o lesi nai tū, ai o le nganga maua lunga le matanga luenga, o loo fia maua lava ni whai a onga. O le sa talo sanga ma mo mia i le fautuanga al komiti. Le toi whaafai a onga ina o tangata ia o retire. Mo le taimi nei lau a fionga le whangawhitalai ma mamalo le tātou sunga whono o lea lava e whaonga le taimi nei peita. E iai inga i tatauna a mai le pepa mai ia mamaua le maalosi a to toa ina ia whai maalosi fo le ngā luenga e au noa ma le whaale tonu. E le wha umaina le anganga whaaftai whono whaawai. E whaasfuru wha whono whaawai i to tonu o le tātou atu nuu. O loo lango e to tongi pili a onga. E ui a o nisi e tongi a tōre se lau pasene, 5% ia po nai pasene fo e fsosoani mātua. Ua
Sa fai fo le fsota inga le universite ma le matanga luenga wa onga. Ina ia au mai le universite fa mau maunga. O le a se tā ua o le sao o fono fa vai I alo ma fa nau. Ia, e iei nisi alo ma fa nau ua matua I le ia. Lau a fionga le whangwhitalai, o te le maa fo I tau atu. E iei fo I nisi alo ma fa nau, to tongi e fono fa vai ala taua onga, a le matua le anga o le taunu unga. Pe e tilo fa pena I le pālengi o mea. O nisi fo I ua fa lolo ai si vaenga lea ua mānai asi mea lea ngofo ama. Peitai, wa le tino ua I fo I tamaiti a onga, e whaila la tau mata whai oi pe ona iai. Lau whionga le whangwhitalai, e oi tūna peitai, e le avel nai tū maanganga e whaamau e lalo ai le loto, a e whi nau pea tātou ngā lulue. O lau fo I le tatalo I fono whaavae, ia au mai pea lo tau au. Ai o loo iai fo I le nganga e tatau fo ina tātou fisilingia, lau e whionga I le pulisili o le universite, ina ia mana ia fo I tātou I whaai longa ma I unga o suenga alo ma whanau, o lea o loo alu ai tupe al tātou mālo. E le umare nganga whaaftai le tū. Sa au mai e le komiti le nganga lea, ia tāu fia ona toe whaisi o suenga alo ma whanau e le universite, I talau a inga ma ngafa. Lau e whionga whangtalai, o lea ua amana ia le universite, ma ua sui lea la fua, ia e whaasanga ia le tau mua o le tāpenanga wa onga mo le ngangana Samoa. Mo totongi o whaia onga, I le lipoti lea, e tau nuu le lipoti lea a ona luma mai, ia lena o soe le totongi a le mālo, o vaenga ia o mea lava tau le mālo, ma le pisa si e whaia I totongi o whaia onga peitai. Lau e whangar whetalai, o lea foia I le whaama ite al matanga luenga a onga. E ave whaia onga e kolengi mai le universite, a iu ma maua le tuspasi, tasil nā wanoa e si ia I lunga le totongi. I a onga whaataitai, o lea foi wa umana momoli atu e le tatou mālo, e onos 4% le mai le tupe le OTT, e avatu I le a onga, e fsosoani e totongi e alatou whai a onga, a le fast 4% o le tupe le avatu, e fsosoani e whaatino e ngā luenga a o onga. O le ngā luenga tatou komiti o a onga, ia, lau a whionga whamatalai e le tau whamatalai na le tū, o le komiti o a onga ia, o la tau ia, o sui o le komiti o a onga, ma le pule a onga, a iei a la tau mata whaioi ese, e ta tauna sila fia le lei. Ma o lo iei fo le nganga I le matanga luenga, e toe tā pena, ma toe te mata le upenga, I le ngā luenga wha komiti o a onga. I la tau mata whaioi, wha si o manga, ina ia iei fo I le tūlanga aloa ia le lei, I vaenga leo a onga. Sa iei le fsilingia fo ia le komiti, ina ia tū mau pēa le nganga leo le tau mafa o whanau I tau mafa soifua maloloina. Mai ole nei foi maota lau te manatua I teimi o lau te whaia onga foi. Na whaama ete atu wai se asi a singa, ma se komiti na o atu I tua, ina ia tau mafa, ma whaatau tau mafa soifua maloloina le lei I to tonu a onga. Ma lau a fionga le whangawhetalai o le matawha I tele foi lea le matanga luenga, o longo puia lii pea ia le a inga komiti mwhaia onga, tautua nā mā lātou le soifua malolo ina o alo mo whanau o si o tātou atu nuu. Ia, lau a whionga le whangawhetalai. O le mata upu pe o na sauno e se tasi sui I le vaenga te tau le science-tology. O le science-tology, I lau whaitau atu iei, o lolo lātou talitonunga. E talitonu mea o le science, len kako uma kako onga le science. E whawhena maua le lanu mua le fungala au. E maua mai le light. E whawhena maua le tamaititi. E maua mai na ua whai a inga le female ma le male. That's science. But I tātou talitonunga whakeru siano. O mea uma, o mea na whai e le atua. I le Scientology la, e le se la tau manatu whaapea,
e le aise atua paua e tali tonu ala tolu mea lea. Ai o kulupu o whaia onga, ua ofa mai ale vaenga lea vanoe o atu ai Amerika e whaia i training. Tasi ane mea lena mafoina o le methodology, ngā o le awala e aoa o ai ia tamaiti a onga. O le tangata lea na ia amataina le mea lea, sa whaia onga mua mua i Amerika Samoa. Uman whaia onga i Amerika Samoa, whaia onga i Tonga. O ila na ia maua i le spili wha Pasifika, ma ia iloa ai le toi ngā metotia e au ngaita miti Pasifika. Lea whaila ua maua i lea wanoa o tātou tangata Samoa, whaia onga, e watu i Amerika. E soani e la tau e whaatupe malanga, whaatupe training, ia ma toi whoi mai nei. Ia no mai leo ia whaia onga, whaile la tau training, i isi whaia onga. Lau whionga whonga whetalai, o le popo lenga le iai, ia ona whaape iei se belief o se tali tō nunga o wha Scientology, i nei te ua whaina e o tātou o tō nunga. Mai lau a whionga, e o mai tātou paia inga, ua lewa na i nei Samoa, i le tātou atu nuu ma le ofiso a onga. Le feso soani fo i a sia vaenga o loo whaawau pea e o mai taimi nei. Ia, pei ona isi na vaenga o lea ua o maua. Ai le ma whaina ngalo ia te au, le tā ua ma le loloto le oa ma le tamau a inga. Lea na tufa mai nei. Whaafitai. E sao alo manatu. O le a oa onga, o le matawha i oia tangata uma. O lo iai fo le nganga le i le matanga luenga wa onga. E tu watu i tua i tatou pulenga i a li i mawhai pule, whai whi au, o i lava tangata i tua, e mawhainga whai eise study center, homework center, e fe so soani i ngā luenga o whai a onga. O lo o ngā lulue fo i whai a onga ma le matanga luenga, e sa ili nisi au wala fau, ina ua vai atu lava, e leo a ngai i lunga, whae o longa ma taua longa o tatou along whanau. O ese nei taimi, e o whionga whatalai, ese taimi in tatou a ongai, ese taimi nei. Tatou ia pau almeda a onga sa iei, tasile api mal mau kofu mi a e kui kalanga o whai a onga. Taimi nei, o leilo, omi telefon, tele mau mea, o le mau whai, o fiu whai a onga. A ole tōm tā whai ioia mātua, ia, o le una e mai o alo mo whanau i a onga. E sa o lava le whaupunga, so se atu nuu e a o onga ma po poto on tangata, o le atu nuu ngā sili ni whai ngōwhi lona tamau ainga. Lau o whionga fufutalai, o te manatu, i o le a whaamuta mai is whaamatalanga. A whapewa iei se saunoanga ua le mawhaina ma watu stali. Ia e whaamalulu watu. O lea ua whaamawina i lalo o fisa, ina ia tali, ia mamua, fo i seisi whaamalosi au, ia mo le anga i lumo le matanga luanga a onga. Alo. Ia nganga whaafitai. Tau noe lau whionga mista. Ia o te rei lopo le asesi vai pano le o tari manino le whionga mista. Ua tari ia lau rau te tele. Ia e whaamalina mua tō whina ngaro. Ia, aftai lau whionga e tā ua tele ia saunoanga mista ma te telefono sa le whiwhare lave iei. A tasi al me tā ua le sa auxilia. Te loa e auxilia al mista. Le me tā ua le na auxilia le meo literacy rate. Le asana o le albe le tupu o le lava o resources ia e watu e whatino le mta upu le. Langa o meia le tau mo mua fule le ka kilo ipe aka kilo sa mo fa solo mai lalo meia. Ia pe pa ona si lo fionga fa tai mole. Fa mango isim tau. Ia malie lo fionga minsta ia me fulengo kau kau fi kwelfisiria ala suyo fale atanga o le ka ko malolo. O le aso ne o tatu waso e pupu o tatu waso nei. O le tatu o tatu malolonga taiao. O babe mal tatu malolonga. Ona tatu te babe manava ile aso nei suma lua. O le ala na melea ia malie lo fionga minsta si tatu tadi un tatu malolonga ia ona tali le ole si le suma malu mai fale atan mutol. Fatati ese ngalwe ngalfono wao mol malolonga o taiao.
O te whasisiratu wa tua mteria nei tau manga le whono au, whaitu la whono. O leo mai au ia, le alai sao, ma ua sao fo ialo le, tau tenga saalo tu iai pa ia le Palemene. E fo manatu wa maua whasini ngā malosi, i le pa ia usu ngā whono, tai mteria e fo i toenga o tato ngā ruenga nei aso. Ia, māloa le whatua toa, o fo usu whono. E whatati ese tau manga mole. Malo longa tai au, ia ua mai atu inatu e lungfua le no le fionga ministawa onga. Manga nuku sao nua wha mamna mai sem tau tua wha manatu mai le suis fono mo whale atu tolu. Ona sao fia lan sao nuanga nafi. Me leu tāpā malenga wha lalo fionga ministawa. Wa onga. Manga nuku. Lo fionga le fonga whetalai e whanua ina le nganga whawhitai ma le whamalo le ofisa le fono. Tu sa foi o le whamalo si au ma le whala e au le nei vaenga le aso. Pe ona tātou moli mawina o le alofa le ma le anga leo le atua whaaso e lo tau soifua o le ngata o le tau saminga whale anganga whale mawhau whau. Ia, a o le whamalo si au whale tino pe ona tātou i le nei aso o le mātou talo. Whamanuia le atua le ofisa le fono ma le lātou whamoe moe. Pei tai o le lau fionga le whangawhitalai wa utu lai le nganga whaalo alo ma le minga o tele. E toi mo moli roa i se tala e whaatatau i le tāupuna la ngā mai le fionga i le sui whaipule o whaleata. O lau fionga sui whaipule e mo moli o toa le nganga whaafitai. O le awanoa le manutau ai e le o mawhai lavan tu la fua ina e le tātou whonutanga le nganga tā ua lea ma le nganga whaamalo si au i le mata upu tau o onga. O le tātou literacy, o vaenga i e lua o loo matua mata wina le ngā lulue mālosi o le tātou matanga luenga o literacy ma le numeracy. Mea tau whaitau tusi ma tusi tusinga. Ia me se whao numera uia o se tasi leo mata upu onga onga le mo mia i o le sosoani alo ma whanau o le atunu. Pei tai o lo tau ma whaipea le matanga luenga i le nofua i ai. Ai avea fo ilu i tau e tutupu lea taimi ma lea taimi. E whao Sofia e moe aruanga i a matama whai ina i a sa ili fo fōpea ma ngai pe iluma a wale wha moe moe o tato o tunu lau fionga. Whonga whetalai ma le malu nei whongtanga malu. I le maitau wha statistics a tato wa onga ua e ele si itianga la ititi a ele si itianga tele me tau literacy i tono a onga se o tato o tunu. I tausanga pe lua tolu taruai sa mawalano tele vaenga lea pe tai. Tausanga lente nei o maitawina sina sitanga lai titi. O tele ta maiti o mei esema le level 1 au a ngai atu level 2. Level 2, 5% a ngai lunga ia le leonos full valu pasene. Ia le tūlanga o iai o lea lai maitawina. E mo ia e leo iesa sitanga tele a o le mea sili o iai sina pasene mei la iluma. E ele nganga ia ele o se vaenga fo ele vavena maual tali o se ngā luenga whaiwhai pēa pe 5, 1, 7, se furu tausanga ia nā liali mai leo tau mawhainga umaia o lo tele por kalame o ngā luenga e tau mawhai ai na ia lui tau ina whai a onga ai maise o ke liva ina o le vaenga le i e tātou alo ma whāna wa onga pei o se tali atu le lau fionga e tu sa o le whaafsile e whaaftaitele lava mo la menoa lau fionga. Alo, tai? Ia, pau whamane ina ne. Tai lava lau fionga. Sumaru, whale atu tolu. Whonga whono, mese lau fionga minister whaftai. Pe ia o le ala lau fisili lau fionga. O le tāua o le tātou tala noa. Maa malama po le ala po ngai o whawhita oli. O na avisa o le tātou sosoani. Po le method, po resources. A whai lava resources. Rau kong koe whapopo ia resources sosoani iai. A whai o le method. Ia kong sui. O a pe e ka ua ala sa unoa ngā lau fionga. Na matanga. Collective effort. O lo tali tonunga, lau fionga mali. Le lei tele tātou ma, tātou tupu ai. Nanga sa o le whaitau tu spaia,
Manungo mele ya ngā sa, ngā ngoi whiau. A lau tala tanunga, a le leila whai tau wha Samoa, e le leila wha tau wha igirisi, maso sa mea lawe tu whai. Ia basics, no no winga. A whai tau tu e fo ia mele, o le sa tatu o le iwa valu, iwa pasene. Ia te mwhai an tatu whai. Ai wha tai tele lau whionga mo le tani mai, ia tōna tatu ngā lue ai mo le anga iluma. Tai, tōna lewa, maneno le vai. Lau whionga tōna te lei, te mwhai no so sani atu mta upu lea. Le mta upu nei sa mato wina. Ina ua amata so sani nei al tato malo. Mal tu sanga ya fiv salo voltor. Na mafua le so sani le al malo. Ave ya onga ekalesia, na ekalesia e mulmuliane ua whalau tele atu isi ya onga. Sa amata le lima sulafi. Al vai te mine pe nasi si ia lea. Vai te mile nei ua lusu fitu miliona e mele ua iai. Ai il whanga so longa of so sani nei. Na mato na a ngā ia na o ngā kalesia i il taulanga. Ai te ilo ua a ngai maile anano tau sanga maitua. Ai mesi fo ia o ngā kalesia. O inana mato winai, ua ngai la lo le ia le tulanga lea. Ona ua ngai umamai i mna le tupele al malo. Ai mese la ina ua whalau tele tuloa. Ua ngai ina whatu pe le ai ngō le tele o le maua onga. Whatai tai. E kalesia uma. E kalesia uma. Lona wenga ua se mai le mea sa wai. O te mamrama le mele sa no e langa wala whangangu sa wai. Sa tele mato wa o ngai whai. Mato i loa whai ele mato whai au e whakasaba le whaltua i pā. E na mato wa uianga u loa whai kaukusi ma whapopo i le whao tau sanga. O onga nei. Ai pe taila woleto e whaia onga ia ona o le sosani le al malo ua ngai umama ai ia o whatu ina ia maua se leni le mai le malo. Pela ina lea na mafuai mo meo me fo e watu sosani le si mea. Ai umane wa afia tuai mai si mea. Ia le foi la il terminele ua nga il sosani ua pengifiki umaya le ke le wa onga. A mesa onga uma e kalesia, a onga ia whata e tai. Io ina la le tali. Msalo e tawa na malosia fo i lo fiso a onga. Ma leo e asiasi. Po whaitonu wa le tele mea o vai ai. Ngā mo meo ka longa. Ai le o mamafa i le tulanga lea. O le awa o le whaitau tusi ma le numela. Alo, tai. Ia, lau whianga min stape e sau whapuponga lea. Whautuanga o tūna atu. Lau whianga o whawhetalai le ai paule nganga whawhtai le sui o whaipule mai le pā. Ono le tūlanga lea o le e iai ata tonunga ia e se mai fwoi nei whainga malo ua umana ta atia fuafuanga ma wha moenga o i tū le lei ma le tū tā ua. Kei tai o le lava o whaauau ia o whaatele fwoi o ese fwoi nei tau ia ai o le nganga whawhtai ma le wha malo ua o le wha ma i te tā ua. O le lava e whaauau, whawhtai. Alo, whawhtai. Ia, te tūro mena o whionga sui parme. Ia, mori atu le nganga o le whawhtai, lau whionga le whawhtalai. Mai se fwoi o le whaasaunga maawalunga i le pai o le mota i le nei tū lao le aso. O tō le atu lau whionga le whawhtalai o no le mataupu sa tā ua le saunuanga a le whionga le Leaning Star. O le mataupu e whaatatau i le science, po le Scientology. O ne maitau atu e le o whio mai le sui usfono, o le ana la ngāle nei mataupu. O le nei mataupu o iei le nganga manino le peo na forsia le whionga le Star. Ai au peo na uwha mamlama nisi o vaenga o le mataupu lea lau whionga. O le mataupu o le Scientology, o le mataupu lea na o mai le whainga malole nei, ua ta oto fuafuanga.
Ono le sa la ngā fu le sui mai sui sfono mai faleata. Sa fisilinia le tūlanga o le method, o le methodology, o loo whao ngā e whaia onga e ki liva ai instructions na ia mawhai o na whaingo fia le tūlanga o le ao ina o whanau. O le Scientology la leo wa tūlai mai, o le teimi nei, o loo lunga o le fono po le laulau a kapineta, o loo whai ai hilo ilonga, o loo fesilingia fo e le kapineta. Pe o le methodology leo wa tātou whao ngā. O neo mai whai ngā māloli nei, ma uma na ngai le to tele o malanga I fafo o sui o matanga ruenga ia me se foi ia faia onga ia manisi foi o asia onga wanga ia tu fafo e faila o onga le pe o ia o la to I le methodology le o lo tu ina mai e le fala tonga le o fa ingoina o le Scientology. O lo ia ila le fesili lungo lau a kapineta. Pe o le methodology le leo wa tatu anga iai. A le a tonu le methodology na tatu o mai iai. O le ala e watu ele whaalinga, I le teimi nei, ia ono leo wa sauno manino le na whionga le minsta, ia tau ana whailo atu. O lo o a ngai pia iai le kapineta ina ia maua le manino. A tonu o le sile vaenga ta ua pe ona ngai iai fina ngalo. Le tūlanga o lo ta oto ai a o onga I te tono le tātou o tunu. Ia e tā ua le vaenga le o le methodology. O le methodology wa tā ua, ia pe ona silafia. Ia o fuafuanga ia whaata oto I tūlanga o mata upu. Ia e iai fo I mata upu whaavae. Ia maawala e ki liva ai mata upu. O wāl whaafaigo fiaina o na pue e tamaiti a onga. Lea la mo le silafia lau fionga le whangafsalai. O lea lava o lo a ngai le tātou malo e ilo msusuina le tūlanga o le mata upu lea. Wal whalo lava whaftai. Maftai. Roi whima, Te tūlai mai te. kia sosoni atu. Tamare. Te tele tuanga. Tau pule nei sa au whalongolongo le saunoanga le ministawa onga. Mai tau tele a te au le saunoanga le ministawa onga. E le tūlanga o lo o sila fo iai, pesa sila iai, ia lato fo e atama mai mea tau wao onga. Ma lato ilo ai e taua le tūlanga lea au mai fo e le vanga. E le fo na mai fo il matu teimi. Te le fo il lato so sani me io fo mai ai lato so sani, ili alwin tupe. Ai moni e se foi la tuta tu nunga fa e kalesia la tuta malatu ele se tu fa pena foi pe o saina le foi ave tatu tangata o saina ele ka ko I lole le kom gis ene te ua pumo mo le vai ale foi ave tatu tangata o I saina ma o Japani foi ele te shaloma I Japani ale tulanga la te ua pumo mo le vai ala la vai I la to le officio a onga o la to lo iai le tomai e tawo tele ia le tulanga lea fatati mai la to fengo fiai ona o ia fana wa onga ia le no faita wai le la tutos o le si fautuanga tawa la au mai I fanau a e faita ua se parkalafa. Ai tasia se upu tele mamla mai pelua. Tao finala faitao. Ai alu a Mighty Dictionary e kilo I le winga fato a whaua wailea. Wa a whai whaua pe marou le mamla ma. O lona winga e le mwhai au le mamla mai parkalafa le faita wai. E le ani mea tau tau tapu inga o mai ai. O le fo iai ia tangata I Samoa nei. E se le tua le tapu iai. To tele le nei tapu ia tangaloa. Le tua whapau Samoa. A le tulanga na la ofionga ni te I ua. Na wafai na ua o mai le sui. A wa levan sa whai tonu al kapeleta. O whena tu iai na poto ele langa o tonu al kapeleta.
Lau fianga fo talai. Tau tele tali ba te fiel tali. Manino na mai el minstawa. Alo, whaftai. Ia, taimi le... Lau fianga fo talai. Ia. Mana ia fo ile, whapopo mai ele, tai ole tuangai. O se mata upu taua, o le whaalingan tui nātu. O le naunau ta ingo le kapineta. Aua ni tātou te le vave, i tātou whaitete i tūlanga whapene. O te rota ua fo se tūlanga o se kālesia po ni talitununga. Nā lenga la ngā mai le naitu o le method leo ofisili nia. A le method lea, o le anga i tonu lava i aile le Scientology lea. O le fuafuanga lea o le kilivainga o pol kalami. Nei vave ona malama lama. Tūlanga umalava o te leo tāua. Ai o le la ngā mai o le method ina leo a vatu ele whaalinga. O lo silisila tutoa le tātou kapineta e le tūlanga leo le methodology. E leo o mawhatele a mātou ni talitununga manamea. E o te whaamoa ia tufo, lea fo ua o iai le vainga i tono o le soaswani lea whaala por putonga. Ai ao na tātou whaitete, o tātou te vave. Ia e se i tau talatala te isi. Mau ili, pe manuia i Samoa, lea mea, whaftai lau fionga. Ia, leo O fianga fo talai o se me ke wasa. Ele o le tūl nei na langa tua. O le sa minsta i te tonu le lato kapeleta. Ia. Ele langa tu mato. O le Ai men le tele noi o to. Ia, o leo maua. Ua... Leo le fo fionga sui o whaleata nea na fisilingia le tūlanga o le methodology lau o fionga. O... Le whalo o lava. Ua manatu fu no fua. Ia tonu o lava. Taluanga i lea mtau. O e ao ngā hoi mtaua. Ia fina ngalo whaalia. Ia. Au tai tonu leo marma mangia. Ia, i tu uma e au ngā hoi whautuanga. Ia le fu sau nora o fionga sui Palemene. Ia, o le tiutena le kapineta e sisi le topea. Ia, wale anga iluma. Ai, whaftai mo fina ngalo whaalia. Ia, tule mela fionga te teifono. Mo le lafu. Ia, mole atu le whaftai tele le lau fionga te telefono, whaftai fwe lau fionga le minsta. E toi mole tu lava le anganga whaftai sus whono uma sa sau noa, mai whai whautuanga te Simon Name ta uputa hua. Ia mo tu lai toi whatu le lafo, lau fionga te whongtalai. Ina ia whamania e le whona awhai tu la whoni li po te tolu. Al komiti whapeo na ilarina pepa le Palemene numele lua o tolu lua o wha numele valu surbalvalu. Ma le pepa le Palemene lua o tolu lua o wha numele se lauto surbalfitu. Ma le pepa le Palemene lua o tolu lua o wha numele se lau wha sfuru. Whalua e le suigamalu mai a ana alofi numero tasi e whapea foi i a anoa maa numero tasi. Siri para whamaunia lafo e whina ngalo e sa noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Tu le mero whiunga minsta mo le lafo le taile malo. Lau whiunga le whangawhitalai. O te whaatu le lafo. Ina ia whamaunia e le whono au. Tali le malo i whautuanga al komiti o le vaenga tau le vāwhea loa. Talua, le whiunga minsta o so te inga, minsta o so manga, whapea minsta o whatuanga. Sili pa la whamaunia lafo e whinangaro e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Wha. Pepa Palemene lu olu tolu, lu olu whanu meo se lausu malua, li poter komite o tupe maua, ma tupe tutongi, Pepa Palemene lu olu tolu, lu olu wha, no meo whasu fitu, li poti wha tausanga, al whalaputonga o mea tau whare Samoa, mo tausanga wha tupe lu olu tasi, lu olu lua. Wha pupi tasi, Pepa Palemene, lu olu wha, lu olu lima, no me suma tolu, tane malo, il Pepa Palemene, lu olu tolu, lu olu whanu me o se lau suma lua. Lima, Pepa Palemene, lu olu tolu, lu olu whanu me o lima sfulu, li pote al komiti o tupe maua ma tupe tutongi. Il Pepa Palemene, lu olu tolu, lu olu whanu me o se fulu, li pote whal tausanga mtanga ruenga o ngā ruenga,
ala manuia matina e malo mo tau sanga fal tupe lu oru tasi lu oru lua. Lima puputasi pe por Palemene lu oru fa, lu oru lima numero lusu tasi tari al malo, i de pe por Palemene lu oru tolu lu oru fa, numero lima sfulu. Tule mai lau whionga le sute te whono komite tupe maua ma tupe tongi. Lau whionga i whonwhetalai o te whātū le lafo. Ina ia whautangia le whono au au le po te lua al komite tupe maua ma tupe tongi o lo tu ina tuaian sa ili ilinga whautuanga mai unga whono. Alua el sui o le whanga po le se la, whapea po le sui o le ata numero tolu. Sili po la whamaunia le lafo o e whina ngaro e sa unoma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O te tapala u whionga le, min sta fitu tonu mo whalaptonga o menta whale Samoa. Whaftai molo a manoa, lau whionga le whongatalai. Ia watu fo de wha malo i lau whionga nei tai au. Watu toa, ia me se fo de wha tautai o tātou whono usu. Samoa nei tai au. A wotu lai atu lau whionga. O te whātū le lafo. Na ia whautania e le whono au au. Tali al malo. I whautuanga al komite o tupe. Maua ma tupe tongi lau whionga. Alua, min stau ngalo tele, min stau tupe, min stau leo, min stau whatuanga. Siri po la whamaunia lafo e whina ngalo iai stau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ia leua mai whautangia e whono au, i poti le komiti e peona whaailoa nei, i whapea fo i tali le tātou malo. Ia o leua o mai teimio tātou whelafulafo ingai, tātou li poti e lua. Maloa ngā lurue e whaftai mo tātou ngā luenga. Ia, leo to e luas furuono tātou li poti. Ia, maloa ngā lurue. Whaftai fo i routou on sai. Ia, taimi nei o awanoa mo stasi o sui fia sao noa. Ia, tulai mai le sui anoa maa numero lua. Whaftai lau whionga, whongatalai. Te awanoa nei tu maloi. Tau whai au toa i fo i se langona e tu saima li poti e tolu a e lua o a tano ina. O le mone atu whaftai il komiti, tai whono il komiti, e wa pēr fōi i a peonga al minsta, e wa pēr i a l'ofisili ma pūlenga o whalapot putonga ia, o mtanga adwang fōi. O le Parliamentary putonga o me tau whale ale malo. Ina ua tuana i ai a whaati tele sa fia ai a tātou tunu. Le a wha ofa ma le a wha vale lia. A ele tō wha al whainga malo. E nā vai tau. E whatula i le manatu le. Pionga el mistau tupe nawa tau le sunga tu la epasa ilele. Tau ona whawai statu whalapotonga o me tau whale. E tali atuai ile manao. Ma le tangi mai o tangata o le atunu'u vai tamau ainga. Pia mausi se leni whale lei ai o lato maota malawa. Ua whale ngaina ya whaati tele. I leo pō Malae tūlanga fo isa eina vai tau. Mawhatia o nai ainga. Oti fori se leni o na wotele o meo whalanga ina. Mano losi o nama tangi sa aafia ile atunu. Lea la na whatula i maenta to whalapo tonga lea. Ma o te le le fisoswani. Ina ia inga vai tama inga mai lava na vai taimi se yo mai nei vai taimi. Ai taua na fa mauina fa tai. Ile ali I pursili fa pel pulenga mtanga luenga. Fianga foi mi sta tu lai mai. Na le bata watu. Mau tu pe mau fa sili. 2 miliona.
Se whailonga le lei foi lea. Mo le tātou whalapotonga nei. Iai foi ma se lātou a seta. Ma whai on whatauina. E tasi o whanua me whale I tono taulanga. Ma si tia ai se tūlanga le lei o le whalapotonga. Ina ia maua pea tupe. Ia awa la tō vai tamaa inga. Sulu mai le whalapotonga. Mo se sosoani. E leo nā tia foi tūlanga nei vai tau tātou iai. O lea tātou te le tea ese atu ma vai tau o matangi malosi. Se langona fia lai. E lo sui. O le iai na I se leni ia. Tupe mo whaasili. Whaasolo mai ai. E o mai foi nei vai tau. Ia wala ia ni vai taimi leanga. Po ni vai taimi oso ai matangi malosi. O le tūlanga I le tului. E o fionga ni minsta. E toi sirisila I tului o tātou nonga tupe mai le wharaputonga. O isi whai tupe iai o lo maulalu te isi a tului lo tului o te vai atu iai. Sfu whapasene le iai mo meo nonga tupe whamauina I tangata po seini fo ia pe whamau ni tangata personal guarantees. E lau tā awhi e whaisi maununga te isi a sirisila. Le whai on tu te isi lalo. A whai o leile tūlanga o le tau tupe an whala po tonga. Pawa pe o le sound the financial position of whala po tonga. I se isi lane. E o whai mo nonga tupe whamauina I whanua. Le su tasi paseni. I taimi nei. Nā mata me la sumo mua mati lua whenu suma wha ia tulu I fōu ia. A watu e stusa te lo iswha tupe ia o te mata watu e o lo whaisi maulalo te isi o iswha tupe. A se tūlanga so soani mo nai tangata ia vai tamau ai. Ma fua isi tala. Ena ia mo fua isi avanoa. A mei se mo meo personal loans. Me mo singa top up. Me nei vai tau. Ona leo ua tātou sauni e tā pena whanau a onga, lea la a e fo ia onga, nei vai tau. Ia wa rewa vai atu le pasene nupi whanau, 5%. Sa manatu ai mosi na ono pasene so soani ai nei tangata whai ngā luenga. Mosi tupe ia tā pena i whanau a onga. Leo toi tau ngofie e lava a onga, mea onga, nei whanau. Ia lea fitoa mai atu nei whelawhela fo ingai. Ili poti mtanga luenga onga. Tasi lea tūlanga tā ua. Mona tunu, si tia tūlanga o ina o whanau. Ngā maenga le fio o tu eistala. Nei e mosi na fisoswani. Mo nei mātua. O le fo sauni tā pena whanau. Ia wale ae o onga nitausanga. O le matauina le li potia le wharapotonga mtanga ruenga o wharapotonga le malopo le MP. E le I maua le 2 miliona I le foi piriota pena me li poti. Tupe sa tau na maua. Tupe sa tau na au ina mai. E se sisila le mtanga ruenga le pulenga malau fionga le minsta. E tau na whamalosia. Ea ma tu I mitanga luenga e wharapotonga e tau na tongi lato dividends a ngai le. Anai le malo. Ia wata to atinai. Na wata tu peino atinai. A tato malo. Ia waso longa le leio. O mea lo manau mia. Lau fionga le whongwhitalai. Ia pēna nei mai natu ia amata tuai se tala le. Tu sai minei li poti ua. Por sia lau a fono mo tano. Ai fa tai te mo la noa. Alo, sao noi. Lo fionga sui ona ma numero 2. Ya, malo sao noi. Taupu.
Ia, tula mai sui o mai mangon maltas. Fatalo fatu le fiola o fionga fong fitalai. Ia fatalo fatu fo le nai tu on mo taile. Fio mai sui Palemene e misio kabineta. Ni mo fo nei tu fatalo fatu le o fionga le te tai le tuangai ma sui te tai ia ma sui mamalo le. O le nei mo ta. E moli le nganga faafetai nei tu malo i le fionga le minsta. Ia e ono ia tangaluenga nei wa tuina mai tonu. Moli foi le nganga le faafetai i le komiti. Ia mesio tai fono o le au tulai mai le minsta. Ia ona o le li poti matango fia o pea nei mota. Moli le nganga le faafetai e faapitoa le faafetai i ofisili ma pulenga o nei fala putonga po mtanga venga malo o tuina mai tonu mota. E mo sa mato famtalanga ile tulanga ile lipoti al fala putonga malo ia e mo le nganga al faftai le fionga ile tamaitai pulsili mal pulenga ona ole matango fio le lipoti o tuina mai sa ilo ina el committee. Mai tau fo ile nei komiti ma le mata atu i lipoti. Ia pauasi na whanonoanga. Ia ile ia oni asia singa. E tu ina mai e tutonu ni asia singa komiti ile ngata ile housing. Ia e whapena fo i nei tūlanga. Ale tūlanga ile fautuanga wa mai le. Ile tūlanga lea ile MPE. Ia pe matu le talusanga ona o le teleo. Tofia ino fatonu. Ie lo talusanga mai fatonu. Ie wo mai foi li faseani foi o tamali e fiu e apalai mai i mea o fatonu. Ie pe fafeo na ilo le vaenga. Mo yo lo yaise komiti ia ai pe e li fai unga e la ofionga ele. Minsta ia ma le kabineta e fa penale langona. Ma ia fa pena ona ave per fa mo tamali foi ma tulanga lo apalai mai tulanga i faton. Mai tawina fo ile fasili al komiti na ave ile ofisili po mai tais. Po fe ave ilan fambuambua. Po au nanga ile atunu. Ia po tupe fasili. Ia mana ia Italia le. Ale foi tamali lo pule ole. Tamali mai foi ile vai monga. Fa pesian tala. I fambuambua lo fa wa ina mala mtanga venga au nanga ile atunu. Ele o tupe fasili. Ale au nanga ina ia mafai ona fa malia ina le atunu ile au nanga o lo tofia ila tau. Mo le nganga fa ftai ile vaenga. Ia mesi la ofionga le minsta o ngafa matulanga le. Ia no mai la ia le tulanga I me tau fale. O le o se tala ile lipote mo le foi le nganga fa ftai. Stasi foi o tamali I leva ona ngalue ai fale tua ia la mea. Ia mo le nganga fa ftai au nanga foi na tamali ia mesi le lipote le nei. Ia le lipote lua tasi lua. Mo le nganga fa ftai fa filo ai foi ma fatalo fa tu ile fionga le ofisili ma le pulenga o ia nei vai tau. Sa no foi nei sui ia I mo meo nei ai tupe fasili ia le lei. Al talo ale nei tu malo ia pe sa no foi sui tai I tului. No le mau le lipoti pe e sfulu lua pasene ma le iva pasene vai nga ia fandua ma. Ano malo le atunu le guarantee e isi nei lon. Ia pe sfulu fitu. Ia pe o talo pe le mfai ona tu I lalo wa o le sini au tu na fa tu ai le nei au nanga. Ia so soani lima vai ma le vai o tamau ainga. Ia tu ina atu fo I la ia nei tului ia o le mafai ona nga fatia nei o tatu tangata. Mo li foi nganga fa fatia nei tu malo ina o mafai ona tu au to ia la se fa tau wa se to fali 2.6 million. Fa fatia ai I to wa o nanga o mafai ona mau wa se aseta mau fa tau se fali. Ia mo li nganga fa fatia ale nei tu malo I la ofionga le. Pule sili ia I mesi o la pulenga. O le tulanga fo I o loo pe ona o fai atu le amai e fautuanga al komiti. Ini fali fo me fa pena. A o se matu I tu malo fangali I o lo iei fali o malo. Ia faftai le nei tu malo ma le nei fioanga. Ona e le o iei ni pa pui ai mota ma fale I o malo.
ia o malu a fale o malo i o fangali ona lo pui el pule ngali fai pule e pela o le nganga le na a sila fo ile komiti mo le malu nei mot o nisi o fale o leva e te tau to e fa foma le ngana sa tau no o itua sia singa e mata po to e saunga le mu mo te malau ai mo le no foi le atunu te talo foi la o fionga ile minsta ma le i fa matu ino nei fale e pe o le benefiti ana o e mau te tongi maurunga ma e ia se sila ane i mamalo le atunu o e vai tamau ainga ma te tongi mai no itua e fia mbu mai nei Apia ia pe o le ave fa mo tu lo anga i fo mai tu lang fa pena i ofisili ia o la tau na mwhai ana maua la tau tamau ainga. Pe ini whale tutongi ia mo la tau. A o tamau ainga ma le vai o le. So i fuanga lo eina isi tamali i ma le anga i mai tu e le moni whanua. I e whapena o na tu i eise vaenga whapena. Mau foi li poti e la o eini umi oni nono foi o tangata i e tutonu whale nei. Ia pe o te talo le na ia talo sanga ina ia whapena o na whaini fuanga whapena. Ina ia mawhai ona tuu iai vaenga e le umia na nofo ai. Ia au te lenga o le lipoti ma tūlanga utu ina mai tutonu. He lango ina le nei tu malo au nai whautuanga le nai tu ina atu. Nei e tau tu la ititi ilalo le tului mo le mamalo le atunu. Mo le o le anganga nan whaatu ai le nei whala pututonga. Manu ia tele le funu uso le atunu i lau whionga whangfutalai. Ma whaalo la whaftai. Malo, whaftai, tau no le sui mamalu. Ia wapo ina i whau tuanga tā ua. Ia wapo ile i puti male anga i lumo tātou whaalap tonga. Turai me sui o sālenga no muritas. Taftai mo lewa noa, lewa whionga le whionga whatalai. Turai whone i usunga whono e. Ari whuso mātou sao a warne li poti matango fie. Taftai le whionga te tai whono mal komiti. E ma se foi mo tanga luenga lo fito i tonu ma le nei foi le poti ma ronga lului le faingo fio to fai varo fia ao te mio ilo longa o le poti e ma se foi o te me fai o to fai unga ai ila mato wa vai atu i fautuanga mua e tal sanga ina ile malo ina e fausia ni se fale longa fanua le malo Ile va ai lau tele ia le nei sunga fon. O le tele au fale e fausia o fale faonga no fututongi i tangata lau tele. Ai ma fale va ai le nei sunga fon o i tūlanga tofi maurulunga le malo. O le ua iai maota e fio ai le fio ngai le au malo le malo. Ia ai tu mailo i lalo i tō finga e pe o suyao. Yo le fo ma wale ye le fale le to mai tai Palemene tu lo fo ia to finga ma malo ia ai o tu langa yo isi tu langa ma lunga le malo pe o minista ma o tu langa to fi mo lunga le atunu pe le ala nga tau lo fio al minista se to silsilan i tu langa fa Apia o ave le fa alo i tu langa yo to finga ia ai ta fo una mawani na i fale wai pe yo ma tu sala fai tu lo foi e minista mo salafa ele o mautu le ni meno no foi ni tu moa ai au ele fa manu yanga le ina ia mau ai foi no foanga le i lo le o no fototongi i si fale manisi no foanga ai nei fa faingo fiele ngaluenga fa awa to finga wa to fiat e pe yo le fionga tu lo foi la o fionga le fong fitalai e tau ona ma oti i lalo finga fa vai le malo mea to tino fale to tino le malo e no foi o to fionga tatou te le tu mau ni to finga ai tatou fa ma ite se si la sanga fo ne ia mana ia pe to finga mau lunga ia pe foi le fionga ile te tai le tuanga yo tuanga mau lunga fa pe e tawana o ia ile sila le tunu ai mai se tatou ia fe tu la fono ina ia ma fai ona fa wa pe fa vai awa le watele na ave fale ia pe wa su ai tatou tupe mau ai le tama ai ai tatou sila le tu langa to fi mau rungo le tunu famasino sili pe steno famasinonga
ia matulanga whapena. Le ala leo tu alalo atu ai lawa whionga i le minister. Ia ngā sila nea si whautuanga atu ale. A leo sunga whono. Ia mō se si whainga whaavaianga i luma. O mai leo whautuanga lona tōru. O tūlanga leo tului. Ia o leo te whai tau atu i lalo le tāle le malo. Wala na tūlunga tului. Ina ia maua i pere tupe a wale soasoani mō nono ngā tupe a inga e vai te mau inga. Ia o leo tātou te whai tau e manino malama lama. A o lau fesili ia wha mama lama mai. E whawhewhea ona i loa i tangata lima vai. Le a wala e whai eno no ngā tupe ia. Ai te tau na wha mama lama mai. Ia le whainga fo o lea no ngā tupe. A waile o iloa tele tangata. Ai mai se ama tau ia turo foi nei ainga foi e le o lava lo tamau ainga la e ola le moli foi le moli matangi. Ia o la foi tau toso atu le wai e tua le o au atu le eltis. Ia mai se la se o foi tu malo. E o mal termine le o atu arsoa vai le. I se afio anga le tu malo ai pero la wala yo tupe. Ia e fa ngai foi se si vai nga pe a tala fe ngai. Ai a fai o le ia fa o pe le tului. Ai a whaawau fo ia le sosoani mo nai ainga lima vai. Ia pe yo se sosoani atu le nama se tu alalo lau whionga le minister o lo fito i tonu malea fo i vaenga le mta ngā luenga. Ia manu ia tele leo sunga fono, tai fo i lau whionga le whonga whatalai, mo le avano leo sunga fono, manu ia. So, tai mo le saore, whionga sui malu mai sa lenga na maritas. Ia, tira mai sui o. Le pata i tupai lunga. Ia, whaftai whionga whatalai mo le avanoa. Ia mai tau atu ia o lea to e fitu ia minute o ia ona mai ele tātou whanatanga. Ia la tau whai atu ia nina i motu ngā awhai whaau mai tātou fitu minute lea. Whaau mai ali pata tātou whano nei aso. Ali pata i tupai lunga. O le li poti lea i le wharapitonga lea o tauala manuia mati na el malo o le MPE. E isi vaenga lea mai li poti committee o lo o iai lava le tūlanga lea pe o lo fite na i lava. Ia vaenga ia lua o le public trading bodies ma le vaenga lea o le public beneficial bodies. Pe o vaenga ia e tau wawai ati ai. Pe e tau maa te lea le fite na inga lea. Mai se a whaala potonga ia e provide le service fo i le social sector kai peo le ofisa o suavai, pulengo suavai, ia e mese fo i a fie fo i le marasianga whaile kise. Pe o le kulanga lea fo i le o le ka kaumwhai e au mai kupe. But at the same time, kauwhinga awerka ko wha mua le service a pulenga ngei. O le suavai o le necessity longa winga o se au ngai kakau lava ngā awe. Kakau. I uka ko wha mua ale kongia re pili. Ia mea whapenga maua kuper pulenga. Ia ua le meat le take lea kaumwhai. Ia o suavai, o le kise. Ia i so Samoa, pe ngofo ai kai le kalawha kai pe ngofo i uka le maua. Ia o iei kulanga lea. O ngā peo le peo keiloa o le pongai fo i lea ngā wha vai ai lalo re whainga malo kaluai ia kulanga ia CSO le ka ua community service applications inga ia ko kongi lawa malo mai ngā kupe ia sama sang kai wha milionga wha solo ko inga ilunga i kausanga e ave wha au le lava ia kulanga le o service ia ka kauanga oi ia fo i le malo le akungu Ua pe wala ngā kuri kulanga lea o ngā iau kei loa la e sila fia le fionga fo i le mingska o ngā luenga sa mako wa sia. Isi o mako i kumalo. O lewa ngā umarsu ngami. Ia le ua over full kausanga o. Ia o loo kāngi saa ia si o mako piko le yuka. La ua i awala. La ua uma whai la wala le ka o la umarsu ngami. La uka loko yuka. Ia o koa kele o la ko yuka aku i ngā lengas. Se e iai o ngā o a fianga sungami ia o lea o ka mo fight swa vai pe ila o ngai vaenga ia e ka kau wainga fa ka ua ku langa le o service ia ni ke o ka ko fa mo mafa le trading body ia ai lo ia beneficial fo ile le body o ka un fa au ka ko service le ia ma o le wa mai fo fa kuanga ia o lo ka mo fai la vai ku ko pa keki
Ia mai se fo ia ai le allocation o CSO ia mai ka ko pakeki. Ia fa wa wai kulanga ia fia faise po hole ia mapamu aku. Ia langa faisi mau lunga o ele mo foanga. Ia o me ia inga ia mako ngu ia makamai la lomangu. Ia fa pia fo vai loa mo kongia. Ole kako se mai la ia li poki le ai me kau fale. Ia le kere se mangaku ia le. Ali nei ku malo. Ia lau fionga sui malu se. Ale uta ua sua vai se tu la melo fionga le. Ia o tani pupua ku lava ui lava ele o se ripoti I matum tanga venga. Ia ai o le tulanga na moni le sauanga le sui malu lo ia le so soania la to von favai tulanga le sua vai ua le aua nga iuta. Ini se foi vai nga o tu ia le malu le tunu. O le whawhitauri nā lau whionga whawhitalai o le ua a makau na whaanga solo inga luenga pulenga suawai. Te mautino lava o le ua ta oto le rei ia tūlanga o le suawai tau mawha. I le taimi nei upolu msawai. A o le whawhitauri le ua iai. Ua ngai ia le to telefo malo la tunu. A ngai iutatu. Ia o ke le o awhianga ia ua iai. Ia e mau ngā le mpulanga ua ngai iai. Ia le foi lau koe ngā lue le pulenga suawai. E ngisi foi masinge kau posta le vai ngā iuka le mea wanga ia malo le turu. Peo whawhikau ni ngā lau o whionga. Le ua tula I mai nei le taimi nei. Ia le sa amata mai o I sa taua, le whionga sa taua o papa ma maka mai I a opo. Ia le foi a whasosolo kula varkulanga lea. Ai o le lava e tatunuinga fo I le tatou a mauta nei. Ia le ua le lei atoto sua fai pauanga o le kulanga le whawhikauri. Le vai a koe ngā whamalpulenga ma le whaaloalo. Ia ma o ngai ma le taimi whawhitai. Ia, alo, tau noe rau pionga le minsta. Ia, whawhitai tele le usua minsta o le ua whamanino tūlanga lea. Whawhitai mo le tali whaaloalo mai, le ua maua. Le ua whaasolo mai o I le I kule sifo. Sa ua I sa kaua ma opo le ua whaasolo mai. Lua afe lua lima kalo aku. A maka mai ro le I kusai. A maka mai ali paka I whaasolo mai. Ia whapenga ka u whakasi male o ngā kongu mero I kaulanga I kau whailelei uma ia. Ia ma kan kongu au le a whakingoinga o kākou pokalame le ngai kausanga ma le ngā whaaloalo. Ia whawhitai o le kulanga I kākou laenga leo kākou pulenga o me kau whale. Ole anganga o le whakunga le. Ia o le sosoangi le a maisia ainga vai ka mau ainga. Kulanga kau whale me whapenga. Ia kau vai ia kuia I kulanga o kului. Ia kai su fiku ma kulanga whapenga. O ngai ese kulanga hoi lele I kului. E le vaenga le whamaungia ka anka whainga luenga personal guarantee hoi lele. Ia ngai su fiku ia maisi o mea ia mo kesi ai whangua me whapenga. Ia pe asir silange I kulanga le a hoi le wale hoi ka ko commercial banks. Ia ala ko rate. Ia pe whakukusa pe me lai kikiange la ko ilalo kau aver whamuamua I ngai o kaku kangaka o loo. I ngai ausia le mafuaanga ma le angkong. Nga whakuai le whaalapu konga. Sosoangi ngai o kaku kangaka ia whai ole ia ngā solo le ngai commercial banks. Ia la ngai whaihuisi mo lulunga o la kou kului ma kulanga uwhapenga. Ngā si mela I kikia lea. O ngā le ke mai kau aku. O le sau le I le afoi. I le kali le malo. O le au mai kulanga lea koe whausia ngisi o whale o le malo I whangua o le malo. Ngō fwai lau whainga luenga ma kulanga whapenga. Ai pe kau whike ngā I male whapalangi. O le recommendation le sau I. Build more rental housing on customary land. Ia pi si me fui le ngā whamaumonga lea whaasau sa. Nga ngā lea mwai whau kuanga e whau whale o le malo I lunga whangua o le malo. Ia ke o whai kau ngisi palangi I ka koripoki. Whau whale o le malo I lunga o ele whalangu. Nga ngai me fui whaasau sa o e ka whamaumonga. Nga ngā o mea I koe o iai skemi o I luma. Ia e ngai sa si whapea. Ia ngai whaasa o ngai kalo koe maranganga whaaloalo. Ia umai a koe ia se leo ale pakai kupa I lunga. Ia uwhikau I fwoi marakaimi. Lima mi unke ren kuing mai. Maranganga whaaloalo whaftai. Alo, whaftai le tau noa le. Sui malo le pata I tupa I lunga. Ia o leo wa tarte unga fo le whamai no sau noa ia ma le tātou taunu mo tātou teimi manawa. Le yaso. Ia o leo wa tātou taunu tātou teimi whatulai nanga ina mo Australia. Leo tātou taunu sulua.
Ia o le nganga ia o le nei whaatulanganga ia o na i le taupisingia o na le to te sui mamalu. Ia fo malanga i sa la whai whapea fo i tātou whioanga tua. Ia mo wha mo mwanga fo whai unga o vai aso. Me se sauninga o le sa. Ia e le whai ki tia lava le langona loto whaftai. Ia wha leo no tātou ngā luenga nei vai aso. Wha malo whaftai le unsai. Malo ngā lurue. Ia malo fo i le usfono. Ia o tātou Palemene. Ia wa lau sa lava le to wha ma le utanga i le longo nei vai aso. Ia ona nau ta inga e si tia le ano liu o sosoani. Fa so atu Palemene mo mtafa yoi fa tino al tātou malo. Ia fa malo sa noa. Fa tai ta pena vi ia le rii. I lona potu fa soa mai. Ia sa avang ngā au ia le tātou fa soa. Ia le tātou tau manga. Malo fa tai. Awe fo yes fa le tono te inga foa. Ia lo fongia ma fa ta fe nu e le ina. Tātou sa i malosi. Mo toi fa wino tātou ngā renga i le nā vai as fou. Pe atu sai ma le lofo le tua. Pa te foi fa lulunga mta ngā renga. Ala ptonga tu ma oti tātou malo. Ia malo al on sai. Te foi mo le langlong ino tau manga tātou mauta nei. Pa mnuia le tua i toenga o nei aso. Sa mo le tunu pele i o tawhai fia. Pa te talo mo fa malo. Mo lau tapo inga wa e manuiai. La faivo lau Palemene. Pea faivo yes fale tono Palemene. Ia aso suatu wai malu puenga. Ia alofangia ma fa mangalo. Talo fa awau lava ia tu maule lofa ma file mu le tua. Si o tatu o tunu atoa. Me ngate Samonei. Ia fa pefo le mamalu Samoa o afio. Pa ao i so se tunu o laulangi. Ia fa te foi o nanga se esero tau tuaina le malu puia ma le saunga le mu Palemene. Ia sufono te tasi, lau whionga le komsina, ma tanga leonga leo leo. Lau whionga le komsina, ma pulenga o tine mu, pa lawe tu paposei. Lau whionga le ofisili o pulenga, ma le ofiso tu epi. Lau whionga le ofisili o pulenga, ma le whalaptonga le malosi pa etise. Lau whionga le pulisili, ma le kompania kulai. Ia sanga whamanuia le tua lo tau wala wina. Pea tātou tala, ia malu tapu aoina lo tau soifua. E le teita inga le ngang pa ia, manuia tele le alo atu mo whainga malolonga le whai unga le vai aso, ia masi alona sa pati pa ia. Le tātou tele tolpo, tau sangati lau whionga suipong talai, sau nis tātou talo le whai uel tātou whono. Tātou talo. Ua mai anei le ngā luenga le tangata le li e le tualo mātou tamā. Mātou whaamoe moe le nganga pa ia na te wha atoa lo mātou le atoa mo lo mātou le ano. Ai wa mātou whaaftai atu i lau fio. Le uru whale mai a lau Palemene ma le uru whafo le neiva i aso atoa. Mālo pule whaaftai lo alofa ma lo wanga le le. Sa mātou uru whale mai le li e ma lo mātou tangitui i lau fio. O le opose lilo lau sila whangaati le li e. Wa e suia lea tangitu i lo mātou siva. Awa wa amai lo finangalo e file muai Samoa le li e. Mātou whaafitai le ngang pa ia o lau a fio le li e. Sa o ngā tutonu ia mātou filifilinga i le neiva yaso atoa. Sa fafonga feta lai lau a fio. Sa tai fono la wa fio le ngā luenga fita sa whiangai mātou. Sa tapua ilo watu nuu le li ie ma le mautino. Ai wa mātou tari tonu le li ie. O e lava o le atua e whaavae i aile nei Palemene ma le nei atu nuu atoa. Mā lo whaafitai. Wa mai ala mātou ngā luenga le li. Mātou te toe fo i atu i laua fio. Mātou te whaafitai a laua fio. Whaafitai i le uru fafo ma le uru whale alo watu nuu. A wato finga wa e to tofi ai. Wa malu tapu a aoina i mātou peita. Wa e sila fia le ngase a malo, le whainga malo ma lo mātou watu nuu. Le ai seisi mātou te tua i ai le li e. Wa nā o laua fio. Whaamangalo i mātou o taitai o lo watu nuu. Whaamangalo taitai o lau e ka le sia le li e. Ma i mātou u ma lo watu nu.
Mātou te o atu le li ia le tafu e le sa tauro ke riso, ina ia maua ia i mātou le whaamanga longa le li ia. Whaamangalo ie o whai pēr i lātou mawhili whare tangata ia i mātou le li ia. Mātou manatua le li ia, se tāua le tōtu pa ia lo walo pele o Yesu ke liso. O le na whaia le tongi ola, mo le nei Palemene, ma le nei atunu ma le lalolangi a toa le li ia. Mātou tuu i o luma, ele i umala mātou ngā luenga. So pole so i fua lau Palemene le nava yaso, au maia le malosi le tino, fa au pengaina uma i mātou o sui sufono le mafau fau, fa tonu folau ma fa atoa i o mātou tiute. Mātou whaftai atu le li ie le tuolo mātou ta mātou pe i o luma le tāpua inga, ala mātou watu nu le au mamalu le maloma le masiofu. Sa se tolu i sui o le fono sui tō fia le li ie mo lātou whale tua. Le ofisa o whaamsinonga le li ie, ai mai se lau au whai ngā luenga to tofi o loo tāpua i mai, a wā nganga o lo mātou watu nu. O mori so i fuolo watu nu le aso sā mātou whaalongolongo pēse alo fina ngalo fola ina mo Samoa. O na mātou whapea lea, o e lava o lea tua te le tu lafo ina i mātou. A o le manuia ma le file mu i le nei Palemene le li ia o mātou whaatangsia. Ai mai se lo watu nu o Samoa, ma le au whaatua tua uma le lalolangi, li lingi mai au whaamanuianga mo i mātou. Nei se ia o le whaavavau lava. Amen. Alo, whaafitai. O te whasisilatu a tōpo nei tau mangar whono au whaitu la whono, te wia le tu la iwa tōs fulu, i le tae au le aso lua survalo Ianuari, lua o lua lima.